Pini nang litum apa la so video long nang kiwan pi mate nang than ponji la bangke ni jut moina suni atangka komantuar ni si kipi ponji ma lepen tangka long le prang prang ko PSI si ki klem nang lang ma la so puthak pini nang litum apan ni alam la so video long nang litum pan nang than pechini ponik po nang litum la so YouTube channel along jong si nang ka homri milang puleka chingon pe nang litum subscribe ikon jong si nang litum la so video jong si Facebook page along lang pulte haldak sami nang litum follow ikon Tani non patiek pen ni jut moina asuni atangka kipi ponjia det aputhak le chethan polonang lapen lang polonang Tani non patiek pen ni jut moina asuni payment update aputhak le chethan polonang kumantuar ni sila ni jut moina asuni scheme atangka kilong ponjima laso details ni linon nali tumaphan nang than pachini ponikpo lapen payment long le aprang nali tum kopia son si ke claim nang jima laso puthak stame ni li etethini alam nali tumhan nang than pachini ponikpo lapen non nali tum dak screen along thek polongji Good news for all beneficiaries under the Nijut Moina Asuni scheme. The government has officially announced that payment for this month will soon be released. Nasi birta kemelo kado kavela ni Nijut Moina long ke apply dun an abang pu mate abang pi itu. Lapen non government hin pen stami official notification le release pon pelang stami ke damtang hod ake haila Himanto Biswa Sarma live video Facebook along live video kipi pon hot stami nijut moina asuni payment aputhak stami kaningje pondo lasenili nonali tumhanang than pachini ponikpo kumantuani sila so payment banka release ponjima lasila sonlo in the first phase a few selected student will receive their payments through check which will be distributed a special government program. After that the remaining beneficiary will get their payments through DBT direct benefit transfer directly into their bank accounts. Kasi kecengsi penangan student atumafan program along stamela special government program la kibi pondoji la payment kipilo pula so program kedam tang la oronadoi asuni tangka keron ponoson si nonta la bangso nijut moina asuni a program pada ponikpo halaso program along penangan la student atumafan bangke check pensi pi ponikpo non bengalong check pasalam wailo pusi akay la Himanto Biswa Sarma stami kaningje ponlo la sila bangso check pen la penan student atumafan pi ponpo la pen check ron tangdet pena pi lote ninin thambena pi lote DBT mate direct benefit transfer se alang letum anutin bank account long stami thapi repo mate labang so payment bangke pi repo jolalo lasi nalitum video kijut molam la ke hai Himanto Biswa Sarma ahin pen kaning je alam this tami nalitum arju ponikon la pen la son lo The Nijut Moina Asuni is an important government initiative aimed at supporting empowered girl students by providing financial assistance for their education. This scheme helps ensure that every deserving student continues her study without financial difficulties. Kasi labang so Nijut Moina Asuni labang ke kopia thesi government hin pen kangpu pon ma la so scheme kapado pon ma labang ke kadu kawis tami chini ponikmo. Lasi labang so scheme labang ke especially girl student atuma fansi panong piglo jalang litum kacharli aho thang ka siksak awede je apan manela son copies punon note kolom punon lahai ke nam je apan si alang litum labang so scheme labang ke pado poniglo lasi nijut moina suni kipi ponji mate keron ponji adet labang ke non la so Oktober ciklosi pipon po sitami pini labang ke adet nalitum sitami chini ponik po pini ke det 13 lo lase 15 an la so ciklo det 15 an molom si kipi ponji pusi ki kipu pupon sitami non fix government hin pen update bang long lela jong sila non 15 ani pipon pe pulote 15 ani just terminal tum update long pon ikpo la so update ni le so YouTube channel long stami upload pon ikpo la sila so payment long le aprang la nijut moina asuni long ka apply don an abang phi tum ko PPSI se da ke claim nang jima la bang ke la son no ensure your bank account is active and
functional mate nalitum la bank account nijot moina asuni ka apply do na hut kipi do na bank account la bangke active dwer nang po lapen keep your phone number linked to your bank account and updated apen nalitum bank account pen phone number stami killing nang ji kenang sot lapen la nijot moina asuni long stami killing do nang ji kenang sot jong si link le polte nalitum ajat information stami long ikedat po lapen link lo polte nalitum information la bangke long igwer po. If you have changed your bank or mobile number, please update your information at your bank or the concert office. Asinal itum jong si copy name mobile number lapen kapre son jong si ke chance to killer do pulotang te prabjin penalitum update ikon. Lapen regularly check your SMS or passbook for payment confirmation and updates. Lapen nalitum SMS lapen bank passbook lahai bang kenalitum check igwer nang po. The government is making every effort to release the payment smoothly to all eligible beneficiaries across the state. Please be patient and stay alert for official notification. The government hin pen abang so nijut moina sunia tangkala bangki ron ponda prang po mate pi ponda prang po la sinalitum sitami chonghong paning ding ikchernon la nijut moina asuni long ke apply don an abang pietum lapen. For more information and updates about government scheme and educational news, subscribe to our channel. Subscribe to our YouTube channel Karbitis. Lapen nalitum lason educational note news lapen kapre gason update nalitum karjulong versi afan pora laso YouTube channel labang kenalitum subscribe iknang po. Lasin nijot moina kipi ponji update labang ke la soche klo 15 molom si piponik po October 15 molom si seta me officially update la bangke government hin pen paklang pon pelang nona litum aki hai la Himanto Biswa Sharma hin pen kaning je pon alam thele nalitum sab soet same arju ponikot jut moinaru amar অসমৰ প্ৰায় 3.5 লাখ ছাত্ৰীয়ে এইবাৰ নিযুত মইনা আঁচনিৰ সুবিধা লাভ কৰিব। নিযুত মইনা আঁচনিৰো আমি যেহেতু প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আমি চেক যোগে দিওঁ বেংকক আমি চেকসমূহ বনাব দিছো। নিযুত মইনা আঁচনিৰো প্ৰথম কিস্তিৰ ধন আমি 10ৰ পৰা 15 অক্টোবৰৰ ভিতৰত সকলোৰে হাতত তুলি দিম আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী মাহৰ পিছত সকলোৱে বেংক যোগে নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন লাভ কৰি litum stame thek ponlong iklo akai Himanto Biswa Sharma hin ben stame labang so nijut moina asuni komantu tu arni sikipi ponjima la so update labang ke nalitum stame thek ponlong ek pota hailo la se labang so video nalitum share ikon karbi englong aras stame pala iknang lapen pachini iknang laben komama si nijut moina asuni long amen kidoma lapen kumama si ka apply dun ma nalitum labang so YouTube comment box along tok pen than pachini ikha lapen so YouTube channel stamina litum subscribe ikon lapen jong sinalitum Facebook page along jong silang pudo doctor nalitum follow ikon tange dumi thakme kadukawi Karbitis 2.0 YouTube channel long kelang ara do anofon stami nilin pen kardom